Po ovocníkoch s jablukami oberačka už pri koncu, na menších je už i zakončena, ta ovocare už zvodza rachunky. Jak ste toho roku prešli s jablukami? Jak som se nazdával, že bude podle pre rutavi bubi, vypadlo dobre. Znači, bilo jest jablukov na dreve, i dosu i veljki, znači, jest veljo bilo i prek pol kili, jedno jabluko že bilo češke. U veľkým ovocníku ZZ Graničar u Moroviču na 65 hektároch oberanie bude hotové da za týzeň, ostala njem sorta Granny Smith. To je ešte sorta, ktorá ostala, počíme prišli sa malo poznejšie. Mali sme i tu i ljepši, da pojem, ovocníky, ktoré sme už poberali, ni sorti, bolo i po 55 toni po hektaru. Teraz u tým, da še nachodzíme tu nam urože slabše, tu dakle od 20-25 toni po hektaru sorti Granny Smith, ktorá v loni rodzela malo baže i toho roku jednostavno nie bilo také nie kvietla, Bog zna jak da pojem, i sama oplodnja nie mogla biti zvekša, to, že krica nie bilo dosti, jednostavno má menší urožaj. Plasman toho roku ljepši jak v loni, u Graničaru predali už veci jak polovku rodu, co im bar zvažne preto, že nemajú vlastnú chladzalnju. Zo scénu sú zadovoljni, jak i Fekete, ktorý tiež skoro všetko popredal, a da co muši ochabic i za paljenku.